nyaring man Pak Jetem mani sampian mani Kiai nikah mani sampai segenteng nih iya kelura iya munti alam tibi siapa sing alam aja dah karena coba ongku thank you Pak aduh ingki iya kak kita Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukur di ajunan Allah dan kula ajunan semangkin kaparingan nikmat sehat wal afiyah sehingga dan kula ajunan bisa hadir ke tempat muljah penuh barakah iki panika majlis taklim atau pengajian raudhatun min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan surga mancer-mancer atas akompolajen kula ajunan tempat mulja saja kak dinto merupakan tanda sampai ke akhirat dan kula ajunan sarang Gusti Allah apolongan nang tempat mulja apolong ben orang-orang semulja sampai ke swarga bingkeng Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma korang sanyak amin Allahumma manusia odi pada ben atekeng orang atekeng sateja terau hasil orang atekeng sateja takok karogi mun beda orang bucur temur atekeng terorogi berarti tak beres mun beda orang bucur temur atekeng tak tero kahasil berarti tak normal dan kula ajunan bi Allah paringin bende kak dinto sareng ulama pakon kalola sebaik mungkin supaya dan kula ajunan hasil makle dan kula ajunan tak rogi panapa benda paringaki bi Allah termasuk anggota badan ateh mata kopeng ben sama cemah kak dinto bi ulama pakon sekelola sebaik mungkin polana banyak manusia rogi gara-gara anggota badan bahkan rogi na beni cuma nang alam dunya meloloh rogina sampai ke alam akhirat sampai jadi esenah narakana Allah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adal sebanyak teti parodi neraka jahanam seteti penghuni neraka jahanam cebuna Allah banyak terdiri dari jin dan manusia jin manusia seka emak cebuna Allah pertama lahum qulubun la yafqahuna biha andi ateh keng tak andi perasaan bedemun ateh keng tak mikir etap seren bi ulama bedemun ateh keng tak lebur nyari kenceren bedemun ateh keng tak takut kasiksana Allah lahum qulubun la yafqahuna biha manusia gak dinto andi ateh pak lapar nggih Pak
manusia kak dinto andi ate beda ate kak dinto alos beda ate kak dinto karat beda ate kak dinto bersih beda ate panika kotor beda ate panika bagus beda ate panika coba mula ate kadung karat pagelar Kiai Badwi Muslim semulang Kiai Masduk semulang Kiai Khairul Mufid semulang Khori Morok mun lakadung ate karat Rasulullah terjun langsung ke Bucur Timur tak kira eke dingakin bi orang Bucur Timur bener pak aja bener ingki ana pak ate bisa karat debuna ulama sadaul qalbih bi amrain ate nika bisa karat kalaban sabab dua perkara kalaban sabab dua perkara ate bisa karat panapaan debuna ulama pertama bil ghaflati kalaban sabab lupa ka Allah manusia mun lupa ka Allah ate bekal karat mangkana baca sejarah olatin pujuk dan kul ajunan olatin bengesepo dan kul ajunan para pujuk para bengesepo lamba mun lakadung nyebut asmana Allah mun lakadung ingat ka Allahikelopain ka kanan ben inuman bener pak kuleri berin ka pengajian daerah Kobenyar sabe nang asta pengajianna pujuun asmana Sayyid Abdurrahman andi ceculuk pujuk lek pale anapa mun kadung adzikir tele elek lek rambut pakikelopain selain masih tong ka Allah cukeluan kula ka Kedu Timur gending Sumenep eka isa beda pujuk keding bere pak mun audu setahun wudun tak betal berarti setahun tak kentok mulai bucur ya kenton kan menitan pak engki napa engki setahun tak polong ben bini setahun tak sarin mangkana baca sejarah pujuk pengesepoten kula ajunan mun lakadung ingat ka Allah lakadung nyebut asmana Allah kalau pain ka kanan ben inuman orang Bucur Timur sabeuli ka pak mun lakadung beda ka kanan ben inuman iya deun kalau pai Allah beda tade tak sakoni orang Bucur mancek tele tak abujeng beda kamu orang tak sakoni orang Bucur Timur atani beko dele ata ajumaat beda karo menitanya kireng Bucur Timur kama parlo beko ben kabejeng pak parluan bejeng kiai kama parlo beko ben jumaat parluan jumaat kiai iya mun tak tabereng coba tabereng malam Jumaat sampean masat ada Jumaat ajemur beko kol 11 masuk mangkat ke masjid pas rese talak gele ngerti dia lah dua pemilihan mangkat Jumat bekoh kau jenan maka dalam bekoh bejang Jumat tak milo kemas epele Jumat siapa sih ngocak ibu di ngocak yang Bucur mon Jumat pada minggu datang dia keng mon bekoh kau jenan wassalam gua bentang tangga bener tuh terus dua walahum a'yunun la yubsiruna biha seteti penghuni neraka jahanam nomor 2 debuna Allah andi mata keng tak ngatelain andi mata keng buta artena mata selalu ikunakin maksiat mata selalu palako dosa dia berarti debuna Allah andi mata keng buta pak mata bani kamu ikunakin bagus pak bener sampean mangken ngolatin para ulama napa debuna Rasulullah pangabes sesampean mun ngabes ulama kalaben perasaan seneng ate pangabes sesampean bi Allah epedeti malaikat malaikat epongke kalangi minta aki saporan dosana sampean hatta yaumal qiyamah sampai hari kiamat Allahumma dua telok walahum adhanun la yasma'una biha andi kopeng keng kupek badamon kopeng keng tengel
bade kopeng keng tak ngiding selalu palako maksiat ka Allah le telok golongan ni ka Pak andi mata andi ate keng tandi perasaan andi mata keng buta andi kopeng keng tengel napa debuna Allah ulaika kal an'ami balhum adal dia berarti pada ben hewan bahkan lebih kesasar lebih cuba lebih tamak itu beng hewan Pak makhluk Allah ni ka beda si anya malaikat malaikat ni kabi Allah paringin akal meloloh tek paringin nafsu mangkana malaikat ni kata seneng dek ka kesenengan dunia tak lebur ka rumah megah tak lebur ka mobil mewah tak lebur ka PC banyak tak lebur ka orang bini latin kata dek cerita na ibu cur timur malaikat Jibril car pacaran ulah sampean pernah ngiding kabar malaikat maut ngecok sanyu ada Pak anapa malaikat cuma iparingin akal mololo bi Allah jadi malaikat bila ipakon sujud hatta yaumal qiyamah sujud mololo bila malaikat ipakon mau tasbih hatta yaumal qiyamah sampai hari kiamat mau tasbih mololo malaikat iparingin akal tek paringin nafsu dua bade makhluk Allah anya mahewan sabali ke malaikat bi Allah cuma paringin nafsu meloloh tek paringin akal mangkana hewan tak andi rasa todus hewan tak andi rasa malu Pak coba sape esar pasar congok ding pasaran ikepo yo peler neng luar abang kang mulos bede sape todus Pak karena sape tak andi akal hewan cuma paringin nafsu ajem mulai cocok pakai pikir pakelar embun itu Pak bener pakelar taretan mulai cocok esake Pak anapa hewan tak andi akal karo andi nafsu bada makhluk Allah si hanya manusia dan kula ajunan kedua-duanya iparingaki bi Allah akal iparingaki ke manusia hawa nafsu iparingakin ka manusia lengkap manusia le akal ben nafsu panika bapak saben are saben malam saben waktu saben saat saben jam saben detik perang Pak mare cak tole bini na ureng lo teh kagela tua ki meler teh ya abus mide ireng bucur ya Allahumma sholli ala Muhammad satu waktu akal menang maka manusia panika lebih mulia lebih bagus tembang malaikat amin ore Pak pesemangat ini kaki jauh perjalanan kiai ini pendung kabi Pak kuliki kiri Pak jat tempolan mudik ibu koki kebujur bere are-maren jam setong kakokop Bengkalan terus tak mulai geluh dekik mari maghrib nong kikir kadaja gelis Bengkalan abi tak ngakan iromalah beni karo tak ngakan nasi tak ngakan anu apa iya baca apa Pak malam datang kol 2 masuk ke kamar nih bini lagi temu angangah pada remah tore pesemangat Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad satu waktu akal menang satu waktu nafsu iatur akal maka manusia panikah lebih mulja lebih bagus tembang malaikat amin tapi satu waktu manusia iatur nafsu akal kalah ke nafsu maka manusia panikah lebih coba lebih kasasar bahkan lebih tamak tembang hewan Pak paling taman hewan mutak tahu kamu tak coba sampian ketemun ben mutak ontalen kacang tanang sekangan senyandek ontalen kerupuk tanang sekacer nyandek beri gedeng soko kangan nyandek beri lemper soko kacer senyandek beri pole kocor colok senyandek colok labede tanang 2 lanegu soko 2 labede bareng nggak iberi bi orang ki cakar Pak mutak
le manusia mun kadung tamaan ben mutak itu terus lagi pak congok orang bujur timur mutak mun ketemu ben gedeng masak satondun saya kalah saya masak roh keng mun orang bujur timur nemu gedeng satondun masak setong epekol kapi pak beda tade mangkana manusia ni katengate manusia ni katengate waspada anapa manusia ni pak dia muda kiai syair al insanu ini asli manusia ni al insanu awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun manusia aslina awal man penyareng man pak jetem mani sampian mani ikiai ini kah mani sampai segenteng nih iya kelura iya munti alam tibi siapa sing alam aja lah karena coba ongku thank you pak aduh ingki iya kak kita Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad ana pamani ina manini ka pak beki kau ring siapa sing ngalah jual siapa sing melia jadi awal manusia kapiman ni wa akhiruhu jifatun ben akhir manusia bila lamate kapi betang pak kelebun ting lamate betang kia ini ke bila la sete napa bahasana ta'ala sebetang iya betang ya iya bakun betang sampian kapi bila lamate betang bila lamate manusia akhirah betang anapa betang jit dan menjijikkan olah beda orang bujur sampian andi bini ratin sampian cinta pola cing lamate bi sampian isabe lem lomari betang pola beda orang bini bujur timur adik lagi genteng sogi sampian cinta sampian sayang pola cing mate tek bendem pas ekep kepen isabe ilmu kamar betang le manusia awal mani akhirah pedang wa ma bainahuma antara mani ben pedang manusia kabara ka timur kalau kadaja mahallun lil adarat ngibe kotoran pak sambian kabara ka timur ngibe kotoran kalau kadaja ngibe kotoran kelak sambian berangkat ka teuleum pak jetem ngibe kotoran thank sampian mulai marina ka Roma ngibe kotoran napa kotorna tojuk nang iwisi sampian deki napa si keluar ka ruah kotorna pak mangkana manusia tergantung esena itu terus lagi pak itu terus lagi mun aise bagus iman ben pangatako ka Allah aise ilmu manusia dia bakal mulja keng mun tak iman tak takut ka Allah tak aise ilmu manusia enak lebih pagi ialam akhirat pak ini contoh sampean malih jeblesan nih gelas ongke kapangku apa olong ben ulama apa olong ben kiai yang keagin ke kiai olan esena bagus pak aise aing mineral thank you pak tapi coba esena genten kemina pak jotem insya Allah tak kira ongke ke panggung masuk ke tempat sampah manusia pada pak siapa esena manusia ini makanya jebun Sayyidina Umar radhiyallahu an kita jangan suka meremehkan manusia maka ya bos lebih enak tembak apa jangan diremehkan takut panika setepak orang mulja mungku Allah kan beda pak ya besaki bing tembing songgon
ring miring sarungah orang yang tak pati bener ia besagi ka mata bentar ka pengajian tadi saya ngatore ju toju arapa bolan tak pati bagus dan orang tapi mungku Allah mulja demun Rasulullah kadang dia semanti kadang mun asompa wallahi laku ojen ungku pak tapi bodoh orang mulja muku orang bujur datang ke bujur siom tanang balik area mulja nyan orang bujur tapi kadang dibun Rasulullah orang dia tak manci muku Allah kadang asompa wallahi laku ojen kadang jenimur pak beda tanda pada manusia talangkong sabora aduh malam lah teh ki sanggup mau tak mari bahasan bahasku laku kulan di cerita ki zaman Syekhana Ki Abdul Hamid Pasuruan bener rombongan tamu ya namoy capis boleh ke Syekhana Abdul Hamid debuin bi Ki Abdul Hamid bi rombongan bener setong tek ke bapak pasera kernit tak asongkoan pak mung ceremung aber lebur teti encan ketua rombongan wis kaki jak masuk capis ke kiai mung ceremung tak songkoan aber lebar ke dia lajan oro masuk rombongan kaki Abdul Hamid jabui rombongan pak engki kiai kaman boleh berenga sobung masuk satu je kiai enten bede cecer motor ke seorang punten kiai masuk kapi enten beda takok ketua rombongan mator engki kari kerenit ke seorang kiai tek beki masuk biap tindah jaring tak mandi kiai napa demun Syekhana Abdul Hamid koniin soro masuk akhirnya kon ini pemasok panapa sih terjadi ting letabang kiben Syekhana Abdul Hamid Pasuruan saling ampel saling siom pak debu ke Abdul Hamid nikah wali tepak kake husnan rak arak pak Masya Allah makanya jangan suka meremehkan orang lain pada beribadah pak kula ban sampian demun Sidina Umar radhiyallahu an cek tengin tengakin ibadah make ibadah kene cek teng tengakin anapa kadang nang ibadah kene panika tersimpan ridho Allah amin banyak manusia masuk surga gara-gara ibadah kene pak olatin contohnya paseraan Imam Ghazali rahimahullah si alim alamah tongkang ngangkit kitab ternyata masuk surga sabab lalak pak Imam Syibli rahimahullah si alim alamah tongkang ngangkit kitab ternyata masuk surga sabab koceng pak toreh malai tahu sampean cerita nah Allahumma sholli ala Muhammad Imam Ghazali saampun nasete kami pebik santri Imam Ghazali itu bui bi Allah hei Ghazali mban kau letang rahmah mban berjalan alam akhirat apa mban tahu Ghazali amal apa seterima mban bingko Imam Ghazali matur abdina tak ngauni Gusti pola apa jeung abdina seterima bi ajunan itu bui bi Allah bejeng ngembeun tade seterima Ghazali pola pasa abdi na Gusti pasa nambeun bi sengkok tade setrema Ghazali pola abdi na sing ngangkit kitab Gusti mbeun ngarang kitab pada tade setrema abi engkok Ghazali matur Imam Ghazali sabab panapa Gusti abdi na sebang oleh rahmat ajunan ibadah panapa setrema bi ajunan mbeun ingat Ghazali di waktu emben ngangkit kitab ngarang kitab waktu emben masuk akin apa namben kamang senabeun lambe kan tak ngangkui bolpen pak ngangkui pen lambe emben salana masuk aki pen nabeun kamang senabeun yang ka penamben masuk emben nulis beda lala ngaper nongkok ka penamben sebeda mangsena lala dia pelka nginum ka mangsen emben arasani ser emben burung senulis etorol bimben sehingga lala dia nginum tila kenyang lala beres pelka buruh lala baru tinggal lala buruh emben rosaki nulis ingat emben Ghazali
engki kuste engak lah karena bani serkalala dia Ghazali maka mbeen oleh tang rohmah maka Imam Ghazali kak dinta pak sing oleh rahmata Allah sabab ni serkalala pak Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabu boleh Kiai Abdul Muhni Sam'an bagus reng bujur penikah mon beda ulama pas acabis keng cara na asalaman orang bujur tak tahu beda kiai acabis wajahnya lajek pak ibu na sampian ini sampian mun acabis ka ulama seni kecaran pertama siom di atas nges pak napa nikah takriman amul jaaki pas belik pak di bebe siom nges napa nikah tabarrukan ngambri barokah belik boleh pak di atas siom boleh pak kenapa takziman ngaku ngaki dia pak takriman amul jaaki ta'adduban karena barokah alias tabarrukan takziman ngaku ngaki apa boleh paski apen lampen pak iya kan lura pak umpama muntah apen lampen iya tak apa-apa umpama pon beli boleh kebahasan Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad. Jadi Imam Ghazali masuk swarga sabab lala mun mikir kapan nikah pak rasa-rasana orang bujur timur jauh saya masuk swarga pak mun pangabes kalala jare mun lala ibu bujur timur beni inumi pak elecang di renggina bedet ada panyareng bedet ada Imam Syibli rahimahullah masuk swarga sabab koceng mios pak ketemuan ben koceng sek rese pak koceng ruah celep pon bi Imam Syibli sabab ilm jubana angak koceng beresematia masuk swarga sabab koceng karwa bedi benggalan sapa gula sematol ka gula pak bedi kiai sedo terus lagi ya pak Rabu ke santren nah matur santre katipana apa ajunan ya akhirat ada bu kiai cong sampai setiang kok beda urusan tak lemari cong urusan panapa kiai gara-gara ngucak iya beda koceng meler pak kalangker atai kadopor dok karen cuko akemi sembarangan santri matur kayak kiai cabis pamatur kiai apa cok koceng cek melerah mana bikai di ibu ngah ada bu kiai iya gara-gara ada bu iya pak mangkana akhirat nikah bro tapi bekal iya urus bi Allah nikah terakhir gula bahatoron sampian kenal ke Kiai Sawi Abdul Aziz kenal ke Kiai Sawi penceramah kondang lambek mun beki bede Kiai Sawi rek bujur temur tak kira ngunceng ke Kiai Hori hari setia ngunceng Kiai Hori pulang tak nemu boleh pak jetem lo keng tak nemu boleh lo pak ngunceng Kiai Hori oh tau nak gigir melulu ku tau repot tau reng terus lagi saampun ke Sawi seje Rabu kaki Yasin Seruji somber lompang pada saya itu pak periksaan ibi ke Yasin tertera kofur dari petengki pangkat daya akhirat masuk surga kelaban tanpa hisab dan kula ajunan teroleh barokana matur ke Yasin ke Sawi
katipan apa ajunan ya akhirat ada bu kesawi banyak urusan tak lumare urusan panapa kiai sawi ada bu kesawi setiap kalimah senguncak dari lesan gula setiap kalimah saya keluar dari colok gula tapi urus bi Allah gula kabara kata murmurok kalau kada aja apidatu setiap kalimah saya keluar dari colok gula urus tapi bi Allah sampai makin kita mari pada remeding make hori ya mun taule potolong taiki ya apa calapa dina ki buru bucur teh bucur bere mari nang kokop deki nang gelis awa calawa mun iurus kapi pas gerem bapak mancer salamet kapi mancer oleh rahmat Allah kapi mancer muketen kul ajunan teh pamati abi Allah mun tak tele andi bagian matengi be Islam iman tek pamati abi Allah mun tak tele andik bagian masuk ke swarga Allah amin Allahumma banyak sema terakinah kemaka ento banyak ulama semulangah mantir muka pamator secara kelacer kak dinto mantir muka tati ilmu barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah dan kula ajunan mantir muka paling lancang umur barokah umur saing keten kula ajunan bisa tapangki pole dalam suasana selangkung sampurna Allahumma amin akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.